Yes, twongeye rero kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwebese bakunzi b'Umutsindo TV. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu ni wa mwanya rero w'amakuru agezweho, aho uyu munsi rero turi buze kwibanda ku makuru ya hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda agiye rero adasanzwe yagiye agaragara. Yes, tudatinze rero turaza kubabwira ko Nyamasheke rero polisi yarashe umugabo wari umaze rero kwica umugore we utwite. Mu makuru rero yacu kandi turaza kubabwira ko Muhanga impanuka ya ambulance yakomerekeyemo rero abantu batanu. Turaza rero nanone kubabwira ko mu karere rero ka Nyanza hari kuvugwa rero umusore wishe se amuziza rero yuko atamuguriye moto. Yes, nshuti rero zacu zakadasohoka, nshuti bakunzi b'Umutsindo TV, reka rero mbabwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV wawe waracikanywe rero, ariko ubu ngubu wayikora rero kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Yes, tudatinze rero reka rero tubabwire ko Nyamasheke polisi yarashe umugabo wari umaze rero kwica umugore we utwite. Yes, ni mu gitondo rero cyo kuri uyu wa kane tariki ya 6 Gashyana 2025 mu mudugudu rero wa Gasenjara, akagari rero ka Rusimbi, aho rero ni mu murenge wa Bushenge mu karere rero ka Nyamasheke. Habereye rero ubwicanyi bukomeye bwakozwe rero n'umugabo witwa Niyonagize Saveri w'imyaka rero 50, bikekwa ko rero yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Yes, uyu mugabo rero yafashe umuhoro atema inka, atemagura rero umugore we wiragiye rero Costazie w'imyaka rero 45 wari utwite, ndetse rero n'umuturanyi wabo Mukarurangwa Beatrice rero w'imyaka 60, bombi rero bahasiga ubuzima. Yes, amakuru iratangwa n'abaturage avuga ko uyu mugabo yajyaga afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe, aho rero akenshi yakizwaga binyuzwe mu masengesho. Kuri uyu munsi rero nabwo ubwo burwayi yangeye akugira ikibazo, abo rero mu muryango we rero bari bongeye kumusengera. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Mukabarahira Janine yabwiye rero itangazamakuru ko inzego rero z'umutekano zirimo polisi, RIB rero ndetse na DASO zahageze rero kugira ngo zigenzure rero ibyabaye. Ubwo rero bahageraga rero aho byabereye, Niyonagize rero Saveri yasohotse rero afite umuhoro, agerageza rero gutema umwe mu bapolisi, maze rero ahita araswa arapfa. Yes, imirambo rero yabishwe rero yajyanwe ku bitaro bya Bushenge, mu gihe rero hakomeje kugenzurwa uburyo rero bwo gushyingura abaguye muri ubwo bwicanyi. Niyonagize rero Saveri n'umugore we rero basize abana 4, umuto rero muri bo akaba afite imyaka 5. Inzego rero z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo rero hamenyekane neza icyaba cyatumye uyu mugabo afata rero icyemezo cyo kwica umugore we ndetse n'umuturanyi. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero ni munyemerere kandi munkundire nk'uko twabikomojeho, tubabwire ko rero Muhanga impanuka ya ambulance yakomerekeyemo rero abantu 5. Imbangukira gutabara rero y'ibitaro bya Nyabikenke yakoreye rero impanuka mu murenge wa Mushishiro, ikomerakiramo rero abantu 5 barimo n'umurwayi. Iyo mbangukira gutabara rero yavaga mu bitaro bya Nyabikenke ijyanye umurwayi ku bitaro bikuru bya kaminuza i Kigali. Umuyobozi rero wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga Mugabo Gilbert avuga ko rero iyo manuka yakomerekeyemo umushoferi w'iyo rero mbangukira gutabara, umurwayi rero, umurwaza ndetse n'abaforomo 2. Umugabo rero avuga ko iyo modoka rero yananiwe gukata ikona irenga umuhanda. Atamakuru rero twamenye nuko abakoze impanuka bakomeretse bidakabije. Umugabo rero avuga ko iyo manuka ikimara kuba yabahamagaye rero imbangukira gutabara ya gisirikare ndetse rero n'iy'ibitaro bya Kabgayi kugira ngo bizijyane inkomere i Kabgayi. Yes, umuyobozi mukuru rero w'ibitaro bya Kabgayi Dr Muvunyi Jean Baptiste avuga ko rero umurwayi wakomeretse yaragiye i Kigali guca rero mu cyuma cya scanner, akavuga ko rero abaganga batangiye kubitaho kandi ko rero bafite icyizere ko baza koroherwa. Gusa rero bamwe mu baturage bageze aho impanuka yabereye bavuga ko rero abakomeretse bahavuye rero bamerewe nabi, ati kuko rero bavaga amaraso menshi.
Yes, ngayo nguko. Yes, mu karere none ka Nyanza haravugwa rero umusore wishe se amuziza ko atamuguriye moto. Umusore rero mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko utuye mu karere ka Nyanza mu murenge rero wa Muyira arashinjwa rero kwica se umubyara nyuma rero yo kumusaba ko amugurira moto akabura rero amafaranga. Yes, urupfu rero rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu rukerera rwo kwitariki ya 4 Gashyantare 2025 ubwo umuturanyi rero w'urwo rugo rwe bamusangaga rero mu rugo yishwe. Bana rero baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko umugore wa nyakwigendera nawe rero yaba yarafatanyije n'umuhungu we kumwica, ati kuko rero bombi bari bamaze iminsi bamuhoza rero ku nkeke ngo rero agure moto y'umuhungu we. Bavuze ko rero ibyo byose byatangiye ubwo uwo mwana wabo yatsindiraga rero urushya rwa burundu rwo gutwara moto mu minsi rero ishize, maze we na nyina batangira rero gushyira igitutu kuri nyakwigendera ngo rero ahite agurira umusore moto atangire rero atware, ariko we akababwira ko rero nta mafaranga yabona. Yes, uwo muhungu rero na nyina rero basabye nyakwigendera ko yajya gufata umwenda muri banke kugira ngo rero akunde agure iyo moto, arabyanga. Icyakora rero ngo yaje kugurisha umurima abonamo rero amafaranga make aha umuhungu we ngo rero azongere ayigure. Uwo musore rero akimara kubona ayo mafaranga yahise ajya mu karere ka Rusizi, ariko rero mu cyumweru rero gishize aza guhamagarwa na nyina ngo agaruke rero mu rugo bashyire se ku gitutu agurishe undi murima ayo mafaranga rero yuzure. Uko kugaruka rero iwabo nibyo byaje gukurikirwa n'urupfu rero rwase nk'uko abaturanyi b'uwo rero muryango bakomeza babivuga. Umwe rero yagize ati mu gitondo twahageze dusanga nyakwigendera yavuye amaraso ku munwa ndetse no mu mazuru yahohotewe ku buryo bugaragara, ati kuko umuhungu we rero bimaze kuba yahise ahunga ajya rero guhinga. Undi rero yagize ati nyakwigendera rero yavuze ko nta bundi butaka afite, ati kuko rero ubwo yari afite yari amaze kubugurisha. Umugore rero we n'umuhungu we bahita bacura umugambi rero wo kumwica. Yes, muri icyo gitondo rero inzego z'ubuyobozi zahise zihagera zifasha rero kumujyana umurambo kwa muganga ngo rero ukorerwe isuzuma. Ni mu gihe rero iz'ubugenzacyaha zo zamaze gufuta muri yombi uwo mugore rero wa nyakwigendera ndetse n'umuhungu we bakurikiranweho rero kwica umuntu. Aba bombi rero bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muyira mu karere rero ka Nyanza. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, reka mbashimire uburyo mwakomeje kudutega amatwi. Nkubwire ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.